Ni inkuru zigezweho zemeza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fatibeto nyuma y'imirwano ikomeye cyane n'igitutu gikomeye cyane cya M23 nubwo Amerika yakomeje kugenda ibyitambikamo, Tshisekedi umuriro w'amasasu ndetse n'urufaya rw'ibitero bikomeye cyane bya M23 byongeye guca mu bice bya Walikale ndetse na Kisangani byamaze kwemezwa neza ko yamaze guca bugufi yemera ibiganiro biganisha ku gucamo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibice bibiri maze M23 ikaza kuba yagira igice cyayo kigenga cya Kivu Republic nk'uko bivugwa neza ko yagiye ibiharanira. Ibi kandi bibaye bisa naho bitunguranye kuko benshi bari bazi ko Tshisekedi yakomeje kwinangira umutima agakomeza kwishingikiriza amahanga, ariko bisa nkaho amahanga yakomeje kugenda akora iperereza M23 igasabwa kuva mu bice bimwe na bimwe kugira ngo abaturage bakomeze kugenda bagira umutekano. Kuri ubu Tshisekedi igitutu benshi baribaza ukimushyizeho, ariko kandi bamwe barabihuza nuko uyu mugabo akomeje kugenda yatakwa ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko M23 ivuye mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye, ibice byo muri Plaine de Ruzizi, ibice bya Bijombo, Kabunambo, Sange n'ahandi. M23 ikaba yaramaze gufata umuhanda werekeza ibice bigana mu bice biherereyemo abasirikare ba FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Kuri ubu urugamba rukaba rumeze nabi. Tshisekedi yamenye amakuru ko intare za Salambwe ziri gushaka inzira iyo ariyo yose izerekeza mu mihanda yerekeza Kinshasa n'urugendo rurerure. Tshisekedi rero benshi bakomeje kumugira inama yuko yakemera ibyo M23 musaba, kuko mu gihe M23 izaba yatangiye kuba ireba hakurya ihareba Kinshasa, ibi bizamugora cyane azisanga yamaze gufata ubuhungiro kandi nta handi azahungira ni mu Bubiligi, maze iyi ntebe yicayeho ikaza kuba yafatwa n'intare za Salambwe. Ibi rero benshi bakomeje kugenda babivugaho ndetse bemeza neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ashya ubwoba. Ibi nibyo byatumye atumiza inama y'igitaraganya ya Etat Major Kinshasa, na n'ubu bivugwa neza ko inama zikomeje kugenda ziterana za hato na hato, asaba inama ndetse n'ubufasha ubwo aribwo bwose bwamufasha kugira icyo aganira na M23. General Sultan Makenga bivugwa neza ko noneho ubu yaba yakiriye telefone bwa mbere iturutse kwa perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi kugira ngo babe baganira, ariko ntabwo turamenya ibyo uyu mugabo yasubije Tshisekedi wari warinangiye ndetse yaranze inzira z'ibiganiro. Inzira z'ibiganiro zaragiragejwe inshuro nyinshi, ibiganiro bya Washington, ibiganiro by'i Doha ndetse no mu Busuwisi, ariko bisa nkaho bitari byaratanze umusaruro. M23 yakomeje gupushinga. Ibi nibyo bivuyemo umusaruro w'uko Tshisekedi yamaze guca bugufi ndetse akaza kwemera ibyo asabwa. Kivu Republic, leta ya M23, Tshisekedi wari warakomeje kubyitambika, bisa nkaho byamaze kugenda bishyirwa mu buryo ndetse byamaze kugenda byemezwa. Ubu hasigaye gushaka ibimeze nkaho ari ibyemezo ndetse n'abashinzwe ubusugire bw'ibihugu bakaza bagakata imipaka, dore ko iyi leta izabihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, Uburundi, Ubugande, Kongo yisanzwe nyine nk'uko bigenda bigaragara, ndetse n'igihugu cya Tanzania nk'uko bigaragazwa kuri mapu, ndetse kuko izaba ikora kuri Tanganyika. Ibintu rero bisa naho bitoroshye, ndetse Tshisekedi yatangiye kujya kuri pressure n'igitutu gikomeye cyane. Amahanga akomeje kureba icyo aricyo cyose cyagarura umutekano mu burengerazuba bwa Kongo, nubwo benshi bagiye bavuga ko Tshisekedi yavuniye ibiti mu matwi, ariko benshi bagiye bavuga neza ko nanone atazasuzugura amasasu n'igitutu gikomeye cyane kuri Tshisekedi, nibyo bitumye yemera ibi ngibi. Ubu tuvuga ntatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ikimeze nkaho ari idarapo rya Kivu Republic rigizwe n'inyenyeri iri mu bara ry'umuhondo ndetse n'umukara nk'uko rikomeza kugenda rigaragazwa. Benshi baremeza neza ko iri rishobora kuzakoreshwa, ariko nanone hari n'abagenda banugwanugwa irindi darapo rishya, ariko hakanavugwa indirimbo y'igihugu ko byose byamaze gutegurwa. Benshi bibajije icyatumye M23 ishinga igipolisi n'inzego zikomeye cyane zitandukanye z'umutekano. Benshi bati inyeshyamba zigira igipolisi n'igisirikare ndetse n'uburyo bw'imiyoborere bumeze gutya, bisa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Ibi rero byamaze kugaragazwa mu gihe M23 yo yakomeje kugenda isa naho yari yarabiteguye kera. Tshisekedi we yamaze kwisanga mu mutego, yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki n'intambara, nta yandi mahitamo yari afite. Kugeza kuri ubu M23 ibyo yarwaniye, ibyo yakobokeye, ndetse abasore bakaza kugenda bamena amaraso, bisa naho biri kugenda bigerwaho. Nubwo benshi bavuga neza ko Tshisekedi ashobora kuba ari amayeri, ariko bavuga neza ko nta mayeri ashobora kuzana muri ibi ngibi bishobora kuba
bigiye kumukoraho. Ubu tuvugana M23 yashinze ibirindiro bishya mu birindiro yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice yategetswe, ndetse M23 kandi ikomeje kugaba ibitero bitandukanye mu bice bikurikira: ibice nka Kisangani, ibice bya Warikare, ibice bitandukanye bivugwa neza ko ari ahiri gushaka inzira ndetse naho izajya inyuza ramforo cyangwa se ubufasha mu gihe yaba yatangiye ibitero byerekeza i Kinshasa. Benshi bakemeza neza ko kugeza ubu ngubu rero aho amasasu ari kuvugira hose Tshisekedi yamaze kuhamenya, ndetse ari nayo mpamvu abamugira inama bamubwiye ko agomba kwicara ku meza y'ibiganiro maze akaganira n'umukuru wa M23 by'umwihariko ukuriye igisirikare Generali Sultan Nziramakenga Emmanuel. Uyu kandi akaba ari we warakomeje kugenda avuga neza ko gahunda ari ugukuraho leta y'abaginga. Leta y'abaginga yavugaga ni leta ya Tshisekedi kuri ubu ngubu rero itangiye no kugenda isa naho iri kumanika amaboko. Nta wari witeze ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto, uyu wagiye urahirira kenshi ko atazongera kwicarana ndetse atakemera kwicarana na M23 ku meza y'ibiganiro, kuri ubu benshi bavuga neza ko guhinduka kwe bitari bitunguranye. Abamuzi bavuga neza ko avuga ibintu asa n'uhubutse nyamara nyuma bikazarangira yisubiyeho. Kuri ubu rero byabaye komprime. Uyu mugabo utetse igihugu cya leta ya Kongo ashaka ibiganiro by'amahoro, kandi ibiganiro bitagamije guhagarika intambara gusa, bigamije guhama M23 leta yigenga kugira ngo abakongomani yaba bari muri Kivu zombi ndetse n'abaturuka mu bindi bice bongere kuba bagira amahoro ndetse n'amahwemo. Imyigaragambyo irakomeje mu bihugu bitandukanye bamagana Tshisekedi mu Bubiligi ndetse no mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hose bakomeje kugenda, abaturage benshi b'abakongomani bahari bakomeje kugenda basa naho bamagana Tshisekedi mu buryo bweruye, ndetse baririmba indirimbo zivuga neza ko yakabaye areka kurimbura abanyamurenge. Ibintu rero amahanga yose yakomeje kureba akareba agasanga adashobora kubyihanganira. Bisa nkaho Tshisekedi yamaze gufatwa nk'umunyamafuti ndetse nk'ukora ibyaha by'intambara, akaba niyo mpamvu yemeye ibyo yasabwaga yari yamaze kwinangira mu minsi yatambutse. Abakomando ba AFC M23 bagaragaye binjira mu bitaro bikuru bya Uvira, ariko benshi baje kumenya ko bashobora kuba ari abasirikare kandi b'abakomando ruharwa. Ubwo ahari harwariye aba barwayi baje kuba bicwa, ndetse abakomando babiri ba M23 nibo bageze muri ibi bitaro nyuma y'uko bivuzwe neza ko ariho hari harwariye aba bakoloneli babiri bari bakomerekeye ku rugamba mu bice byo hakurya za Mikenke. M23 yaje kwanga gushyirwa ndetse ifata umwanzuro wo kubakurikira aha bari barwariye. Ni nacyo cyatumye amakuru agaragara neza ko M23 ibingibi yabikoze kugira ngo itange isomo nyine rikomeye cyane, ndetse aba basirikare bataza kurokoka, kuko ni bamwe mu nkingi za mwamba mu bakoordinetingaga ibikorwa by'igisoda cy'u Burundi. Kugeza kuri ubu ngubu bamaze kwicwa. Biravugwa neza ko nta kamera ziba hariya mwabira bitaro nk'uko byagiye bitangazwa ngo zibe zerekanye uko operasiyo yagenze. Gusa benshi bavuga neza ko bitigeze bigorana, kuko binjiye bakenyereye kuri izi mbunda ntoya za pisto, ndetse ibyaje kuborohera cyane kuko binjiye nk'abandi barwaza cyangwa se abaje gusura abarwayi, birangira babasanze mu cyumba barimo. Bivugwa neza ko babarashe ndetse uburyo busa naho bwihuse cyane. Ibintu rero bitatinze, nyuma iminota nk'icumi niho haje kumenyekana inkuru ko hashobora kuba hari abasirikare babiri bari barwariye muri iki cyumba bamaze kwicwa, ndetse nyuma y'uko bari barwaye barembye barokotse urupfu ku munsi w'ejo. Ibi rero byose byakomeje kugenda biteza uruntu. Byamaze kugaragara neza ko M23 nta miyaga nta mbabazi iri gushyiramo, kuko bisa naho yamaze kubona neza ko nta mpuhwe ifitiwe nayo. Ibi rero birakomeza kugenda byose bigira ingaruka kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ku murongo wa telefone abaturage bagerageza gutanga amakuru, ndetse bari hariya hafi n'ahari kubera ibi bitendo bavuga neza ko M23 iri mu isura nshya, umuvuduko udasanzwe, ibikoresho bisa naho bidasanzwe, nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda batungurwa, kuko batari biteze ko M23 ishobora kuba ikiri hafi aha, ndetse benshi ibyo bavugaga ko ishobora kuba iri kumwe na Twirwaneho batangiye kubona ibimenyetso, ariko kandi nta gihamya, kuko M23 yagaragaje neza ko ivuye mu bice bitandukanye, ndetse igaragaza neza ko yavuye nta musirikare wayo uhasigaye. Nyamara
nyamara abasesengura bavugaga neza ko uretse na Mikeke ndetse n'ibindi bice no mu mujyi wa Uvira rwagati habonekamo abasirikare bama 23 ariko bari mu mirimo isanzwe y'abaturage kugira ngo bataza gukekwa cyangwa se bakaza kuba bagenda bagirirwa nabi kuko ntabwo bagiye muri uwo mujyi kurwana uretse gutata no gukurura amakuru ndetse bagatanga igisa naho ari cyo cyose kiri gupangwa muvoma ku yindi ntambwe ku yindi n'igisirikare cy'u Burundi bahanganye. Benshi bakibaza impamvu abasirikare b'u Burundi ibintu bajya kubikora byamaze kumenyekana kubo bahanganye ndetse akabakuma mu nkokora aho banatakariza byinshi cyane birimo n'ubuzima bw'abasirikare. Nuko bigenda rero mu 23 ifite ubutasi ngo bukomeye cyane ndetse dore ko na leta ya Tshisekedi herutse kuvuga neza ko abasirikare baba 23 binjiriye ibanga ndetse amabanga akomeye cyane mwitumanaho ndetse baje kugenda bindirira igisirikare cya leta ya Kongo. Byatangajwe na Perezida Tshisekedi mu nama ikomeye cyane aheruka kugirana n'abadiplomate Kinshasa aho yavuze neza ko 23 yinjiye mu mabanga akomeye cyane y'igisirikare ndetse igenda imenya byinshi cyane aho Tshisekedi yasaga naho avuga neza ko hari abayifashije kwinjira muri izi systeme ndetse ngo amabanga akamenyekana. Abarundi bo ibyabo kubimenya ntibigoye kuko kubana nabo no guturana nabo bisa naho biri koroheramo 23 ifashishije abasirikare bayo batambara imyenda ya gisirikare cyangwa ngo bafite ibindi bikoresho bya gisirikare bibaranga uretse gusabana gusangira umunsi ku munsi bigize abaturage kaza kurangira aribo bagushije mu mitego ikomeye cyane. Aba basirikare b'u Burundi bari gupfa umunsi ku munsi. Ni inkuru zikomeza kugaragaza neza ko umusaraba perezida w'igihugu cy'u Burundi yikoreye ariwe wawigikoreje ndetse benshi bakomeje kugenda bamusunikiraho mu bayoborana akaba afite ikigeragezo kitamworoheye. Uyu mukuru w'igihugu aratekereza ko amatora ari umwaka utaha yareba ukuntu abaturage bari kumwikoma namwe mu basirikare be akatangira gushya ubwo bavuga neza ko bashobora kutazamugirira icyizere. Hatangiye kuvugwa itegurwa ry'itekinika mu matora. Ibi byose turagenda tubikugezaho uko amakuru agenda asohoka. Sirikare cy'igihugu nk'u Burundi baza gufata umwanzuro wo kujoininga ingabo z'inyeshyamba ndetse mu gihe bahanganiye kuri ubutaka dore ko benshi bakomeje kugenda babivuga ku rubuga rwa X bavuga neza ko izi ngabo zitanze ku bushake bwazo atari uko zazisumbirijwe cyangwa se zari zagotewe mu gace runaka bisa nkaho ari ibintu bari bamaranye iminsi. Impamvu zigera kuri ebyiri. Icya mbere abasirikare b'u Burundi bivuga ko badahabwa agaciro ndetse kuri ubutaka abaguye ku rugamba ntabwo bahabwa icyubahiro nk'abasirikare b'igihugu ngo bajye gushyingurwa iwabo komeza kugenda bashyirwa mu mva rusange. Ibyo benshi bavuga ko atari imva zakabaye zishyingurwamo aba basirikare baje kurwanira igihugu ahubwo ari nk'ibyobo babatabamo nk'uko bakomeze kugenda bakoresha izi mvugo. Ibi rero bisa nkaho byagiye bibabaza abasirikare b'abarundi bakareba ibiba kuri bagenzi babo ndetse bakabona nta gaciro bahawe. Kireka gusa abasirikare bake nabo bafite amapeti y'abasenior officers guhera kuri second lieutenant nibo bashoboraga kujya gushyingurwa ku butaka bw'u Burundi. Abandi bose bagiye baba imfabusa. Imiryango yabo yabazaga Minisiteri y'Ingabo ku butaka bw'u Burundi bakababwira ko abasirikare babo baturutse igisirikare nyamara baje kuvumbura ko aba basirikare bagiye batikirira muri uru rugamba. Kandi icyagaragaye nuko abagiye bajya gushyingurwa ku butaka bw'u Burundi harimo abakuru nyine nabo batagiye bashyingurwa nk'abaguye ku butaka bwa Kongo dore ko byagiye binagirwa ibanga rikomeye cyane. Ibi rero birakomeza kugenda biteza umwuka mubi mu basirikare bari kuri misiyo ku butaka bwa Kongo aho bavuga neza ko perezida wabo ari misiyo ye ndetse afitemo inyungu z'umurengera bitandukanye nuko yaba ari igisirikare kiri guhangana mu izina ry'igihugu. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare b'abarundi basa naho bacika intege nkuko byamaze kugenda abigaragara. Abasirikare b'abarundi benshi bari kwemeza neza ko kubatandukanya na Wazalendo bigoye bitewe ko ibikorwa bagaragaramo bitewe nuko ibikorwa bagaragaramo by'urugomo bisa naho ntaho bitaniye ndetse babahagarikiye cyane. Hagaragaye amashusho mu cyumweru gishize y'abasirikare b'igisirikare cya Wazalendo barimo baratwika abanyamurenge babiri. Ibintu byateye benshi cyane kwibaza ku bijyanye n'izi ngabo z'abarundi zagaragaye mu bikorwa nk'ibi by'urukozasoni ndetse n'ibikorwa by'ubugome aho benshi banavuga neza ko igisirikare cy'u Burundi intambara ishobora kuzasiga
igikoreye ibara ndetse bamwe bakisanga mu nkiko nk'uko bikomeza kugenda abivugwa. Ibi rero imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi nta na kimwe ijya ivuga ku ngabo z'u Burundi. Gusa kugeza kuri ubu Tshisekedi we bisa nkaho batangiye gutunga itoroshi mu miyoborere ye ndetse no gufata imyanzuro itandukanye, kuko ibirego n'amatangazo byamaze kuba byinshi cyane byerekana neza ko ingabo ze zifite gahunda yo kurimbura abanyamurenge. Aka gace k'Imurenge ndetse n'inkengero zaho byamaze kwanzurwa ko kagomba kugirwa ahakorerwa imyitozo y'ingabo z'uwitwa Kayumba Nyamwasa. Itsinda ry'abasirikare bivugwa neza ko ateraniye n'umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda, uyu musore cyangwa se uyu mugabo Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Habyarimana wayoboye u Rwanda. Avuga ko nawe ayobora inama nyinshi cyane ndetse akaza mu nama i Kinshasa n'i Bujumbura. Byagiye bigaragara kugeza ubwo ubutasi bwagiye bugaragaza amakuru yemeza neza ko izi ngabo za P5 baziteraniye ashaka kugira training wing hariya mu bice bya Minembwe. Niyo mpamvu abanyamurenge bakomeza kugenda baraswa umunsi ku munsi ndetse bamwe bagahunga, ariko hakaba hari abategereje kuzagwa kuri gakondo yabo. Ibi bice rero bivugwa neza ko mu gihe byaba byigaruriwe n'igisirikare cya Kongo n'Abarundi, izi ngabo za P5 ku bufatanye n'igisirikare cya Kongo, Kayumba Nyamwasa ndetse na Jean-Luc Habyarimana bahita bashinga barracks zikomeye cyane maze hakajya hakorerwa imyitozo. Izi ngabo birumvikana ko nta kindi n'uguhungabanya umutekano w'ibihugu bimwe na bimwe nk'uko byagiye bivugwa, harimo n'u Rwanda, ndetse byagiye bitangazwa cyane na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda avuga neza ko imigambi iri gucurirwa i Kinshasa na Bujumbura isa naho yamenyekanye kandi itazagerwaho. Ngayo nguko rero Iminembwe yakomeje kuba isibaniro. N'ibintu rero bikomeje kugenda bigaragara nanone ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasirikare b'u Burundi nakubwiraga neza ko bo abamaze kwiripotinga ubu ngubu bamaze kugira mu maboko y'intare za Sarambwe. Hategerejwe niba ari itangazo riza gusorwa na FDNB maze bakaza kubyemeza cyangwa se bakaza kugira icyo babivugaho. Gusa n'amakuru ataremezwa kuko n'imibare ntabwo iragaragazwa. Gusa icyagaragaye nuko byagaragaye ko hari abasirikare b'u Burundi bashobora kuba bamaze kujoininga icyama cya AFC M23 kugeza kuri ubu ngubu. Izi zikaba zaba ingaruka mbi cyane, byagira ingaruka mbi cyane ku gisirikare cy'u Burundi bitewe nuko abasirikare b'u Burundi bafitwe n'iki gisirikare cya AFC M23 ni benshi bafatiwe mu bice bitandukanye byabereyemo imirwano. Ari nayo mpamvu bivugwa neza ko hari abagiye bamena amwe mu mabanga y'igisirikare bitewe nuko babaga bamaze kugera mu maboko y'uwo bahanganye. Ni inkuru rero ziri kuvugwa mu mutekano, politiki na diplomasi. Reka dukomeze kugenda twumva ibigezweho Iminembwe, Irundu, Mikenke ndetse n'andi atandukanye na Plaine de Ruzizi. Amasasu yongeye gutangira kumvikana muri ibi bice ko ari ukuri. Abasirikare batatu bakomeye b'igisirikare cy'u Burundi gusa hamenyekanyemo ufite ipeti rya Lieutenant Kano cyangwa se Lieutenant Colonel. Ubu tuvugana abangaba bamaze kuba bagwa ku butaka bwa Kongo. Biravugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi abana bashobora kuza kubatangaza ndetse nabo akabongera amapeti nk'uko yabikoze ku munsi w'ejo nyuma y'uko habari bamaze iminsi bagwa kuri ubutaka bwa Kongo. Yabongereye amapeti nyine batakiriho nk'uko byakomeje binateza urunturuntu. Iyi nkuru ndayikubwira urupfu rw'abasirikare bakomeye bisa nkaho bidasanzwe. Nanone muri teritwari ya Fizi mu mujyi wa Baraka ibintu ntabwo byoroshye. Ubu tuvugana icyitwa FDLR cyahuriye n'uruva gusenya cyahuritse cyane. M23 irimo irabatsikamira ku buryo bukomeye cyane. Wazalendo zikomeje guhunga urugamba nyuma y'uko zibona neza ko amazi atakiri yandi. M23 iri gukoresha imbaraga z'umurengera. Na n'ubu tuvugana ndakubwira ibijyanye n'amabariyeri yamaze gukurwaho yerekezaga amabariyeri yarari mu mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru bigaragaza. Ibintu ntago byoroshye na gato ku ruhande rw'igisirikare cya M23 gikomeje gukubita kitababarira. Reka twinjire muri izi nkuru, duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'izi ngabo z'u Burundi zisanze zaguye mu mutego ukomeye cyane nyuma yo kwambuka umugezi zizi ko zije gutungura ndetse no kugota M23 maze bikarangira arizo zihatikiriye.
nibyo koko ni inkuru zikomeye cyane zemeza ko igisirikare cya M23 gikomeje kugenda gikora ibitendo bikomeye, ibitendo karahabutaka. Kugeza kuri ubu benshi mu barwanyi b'uyu mutwe bakomeje kugaragaza ubuhanga budasanzwe, ariko abarundi bo bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano. Ubu tuvugana ingabo z'u Burundi zagerageje kwambuka, ndetse bivugwa neza ko ingabo z'u Burundi nyuma yo kubona neza ko gukoresha imipaka isanzwe ikoreshwa izwi, bakindira barebwa n'uwari we wese umwisi n'umugenzi bitari kubakorera ibyo bifuza. Ni umwanzuro ukomeye cyane wafashwe na kamanda wari uyoboye izi ngabo. Bivugwa neza ko zagombaga kunyura panya zikinjirira mu bice bimeze nk'aho ari ibyaro, ndetse ibice bitabarizwamo abaturage benshi cyane, ndetse ibice bitariho imipaka izwi, dore ko bambukaga umugezi wa Rusizi nk'uko byatangazwaga. Aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kwambuka bumvaga neza ko bari buhite biregurupa bakisuganya, maze bakagaba igitero gikomeye ku ngabo za M23, ariko bisa naho bitabakundiye. M23 yamaze kumenya amakuru ko hari ingabo nyinshi kandi z'abarundi zirimo ziragerageza kwambuka, kandi zirabikora. Bamwe bambukiye mu twato dutoya tw'ibiti, abandi bambukira ku migozi nk'uko bigenda bitangazwa, ariko aba bose abasubiyeyo n'imbarwa, kuko M23 ikimara kumenya iyi nkuru yahise ifata umwanzuro wo kuza kuzibira ndetse igahagarika ku buryo bukomeye cyane izi ngabo z'abarundi zahise zinahapfira ari nyinshi cyane. Kumenya umubare w'abaguye muri iki gitero bari bakoze ubwabo, maze bikaza kurangira baguwe gitumo, byaje kumenyekana ko ari umubare munini cyane, ariko gupresiza bitewe n'uko hari n'abagiye bagwa muri uyu mugezi bisa naho byagoranye cyane. Harakomeza gukusanywa amakuru menshi cyane, by'umwihariko ku ngabo z'abarundi ziza umubare zari zazanye, biraza kuborohera kumenya abatagarutse. Ni inkuru mbi cyane rero ku gisoda cy'u Burundi cyari cyagerageje gukoresha izindi trike n'ubundi buryo kugira ngo baze kwisanga batunguye M23, nyamara byaje kurangira nyine aribo batunguwe cyane. Ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukubitirwa mu bice bitandukanye nk'uko bamwe babyemeza. Ubu tuvugana rero inkuru igezweho yo isa naho iteye ubwoba, nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zigwa ku butaka bwa Kongo, habayeho kuzongerera amapeti mu rwego rwo kuziha icyubahiro, bigakorwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi akabikora abita intwari. Ubu hongeye kugwa abandi basirikare bagera kuri 3 noneho bafite ipeti ryo hejuru cyane, harimo n'abakoruneri. Uwamenyekanye ndetse wagaragaye cyane ni ufite ipeti rya leta na koruneri, bivugwa neza ko nawe yarasiwe na twirwanaho hariya mu bice bya Mikenke. Ibintu rero bikomeje kugora bikaremerera ingabo z'abarundi kuri ubu butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana ibisa naho ari ibiturika biremereye cyane, bikomeje kugenda byataka ndetse bigasatira ibice bisanzwe birimo ibirindiro by'ingabo z'abarundi. Ubu tuvugana abarundi bakomeje gusa naho bari gutsindirwa kuri ubu butaka mu buryo benshi bemeza neza ko ari uburyo bw'amaherere, kuko ingabo z'u Burundi zivuga ko zinjiriwe mu buryo hari abatanga amakuru y'ibyo bari gupanga gukora, bikaza kumenywa na M23 mu gihe bo bitangariza neza ko hatabaye abagambanyi uru rugamba banarutsinda. Ariko se abagambanyi baturuka he mu gihe ari igisirikare cya leta gikomeje kugenda kinaterwa inkunga mu buryo busa naho ari uburyo budasanzwe? Ubutasi bw'u Burundi ndetse n'ubutasi bwa Kongo barafatikanya mu kugerageza guhisha amakuru ndetse no kumenya byinshi kuri M23, ariko bikomeje kugenda bibagora. Confirmed igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugaragaza urwego ruri hasi, ndetse urwego twavuga neza ko rusa naho ari urwego rudasanzwe. Ubu tuvugana bamwe bamaze kuvuga neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kwicwa ndetse cyicanwa n'abarundi. Biravugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya AFC M23 baje gutegura imitego ikomeye cyane
cyane baza gutega igisirikare cya leta ya Kongo mu mato bari bazanye n'amato arimo bimwe mu bikoresho bya gisirikare. Nkubwira ko iki kiyaga cya Tanganyika gikora ku bihugu birimo Kongo, Burundi, Tanzania, ndetse ahangaha rero niho M23 yari yaje gutegera intwaro ziturutse ku ruhande rw'u Burundi, zirimo intwaro ziganjemo intoya, amasasu ndetse n'ibindi bikoresho. Ariko kandi aya mato harimo n'abasirikare bagomba kwinjira ahangaha. Niho intare za Sarambwe zaje kwegera ndetse zitangira gutegura kuza kubatega. Intare za Sarambwe zabakubise icyo twakita nka kava, ndetse biza kurangira bageze ku mwara ariho batangiye kurira amasasu menshi cyane. Amato aratobagurwa, bamwe mu basirikare binaga mu mazi bakizwa no koga, abandi amazi bayarasuyemo kugeza bapfuye, abandi kandi barasuye ku mwaro. Iyi nkuru ivuga neza ko hano haguye abasirikare benshi cyane kugeza kuri ubu ngubu, nubwo umubare utarabarurwa bitewe n'uko hari mayiti cyangwa se imirambo y'abasirikare yaje kugwa mu mazi. Igisirikare cya AFC M23 cyongeye kugaragaza neza ko impande zose gisa naho cyamaze kuhagota, kandi cyongeye kugaragaza neza ko nta mbabazi nta n'impuhwe na gatoya gifitiye abari kuza kukigabaho ibitero. Ubu tuvugana amato y'intambara yahise atwikwa andi aratobagurwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse zimwe mu ntwaro zarimo AFC M23 yazifashe imbunda zo mu bwoko bwa 12, imbunda zo mu bwoko bwa AK47, ndetse n'amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ibi byose bifite n'abahungu b'intare za Sarambwe. Benshi bati noneho biraza kugenda bite? Ibi turakomeza kugenda tubikurikirana, kandi reka nkubwire ibiri kubera Gakenke. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kwagoterwa mu buryo navuga neza ko ari uburyo buteye isoni n'agahinda. Aba basirikare bagotewaga mu gace bita Mikenke, abarenga 160 nk'uko imibare bigaragaza, nubwo itari precise, ndetse hakaza kugaragara abarundi nyine bahafatiwe nk'uko bivugwa ko aka gace M23 yakazengurutse ibishaka, maze abarundi intwaro bari basigaranye bisa nkaho zibabaniyanga kongera kurasa, barabyirinda cyane kugira ngo badahita bicwa, maze bashyira intwaro hejuru. Ubu tuvugana abarundi bose intwaro, imbunda zabo bazisize hasi, bamanitse amaboko, ariko bararira baratakamba basaba M23 kubagirira ikigongwe ikaba yababarira irya none. Ubu tuvugana M23 isa naho idashaka kubumva, yakomeje kugenda yinangira igaragaza neza ko bizanye muri iyi mirwano bamaze iminsi barasa amakompora mu birindiro bya MRDP, izi ngabo z'abanyamurenge, kandi bakarasa kuri M23 kajugujugu na za drone, bikaza kurasa mu Minembwe na Mikenke mu bice bituyemo abaturage. Rero M23 nayo igomba kubarekura abumvishe. Amakuru aremeza neza ko ahangaha rero ariho bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bari kuza gusaba M23 ko yabafata mpiri ikareka kubakorera ibi ngibi, bisa naho ari ukubafungira ku gasozi, ndetse n'inzara ngo yatangiye kubabaga. Ariko bisa naho ari ibihano, bisa naho ari bishya. Intare zatangiye kugenda zinyuza akanyafu gakomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi, zakomeje kugenda zijandika muri iyi mirwano mu buryo twavuga neza ko ari uburyo budafututse. Inama rukokoma, inama yashoboraga gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi atakicaye mu ntebe yubashywe kurusha izindi kuri ubutaka bw'u Burundi, intebe nyine y'umukuru w'igihugu. Ibibazo by'urufaya byiganjemo ibiremereye cyane, ibikomeye, nibyo bamwe mu basirikare bakuru bakomeje guhata uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu nama ikomeye cyane y'abashinzwe inzego za gisirikare ndetse n'umutekano kuri ubutaka bw'u Burundi. Bongeye kugaruka no ku kibazo cya Red Tabara, umutwe urwanya leta y'u Burundi wamaze kwisuganya. Bavuga neza ko bangiwe gutaha n'uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, ngo bagomba gutaha ku mbaraga. Mu kureba baje gusanga Red Tabara ifite imbaraga ndetse na bimwe mu bikoresho bikomeye, kuko imaze igihe kinini cyane ikorera imyitozo muri iri shyamba rya Kibira, kandi n'abarundi barazi neza Uburundi aho banyura ndetse n'ibyaborohera. Ibi byose bikomeje kugenda bituma umukuru w'igihugu cy'u Burundi adasinzira. Benshi bakomeje gutera
guterwa ubwoba nuko hari abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi bakomeje kuvugwaho ko bashobora kuba babarizwa muri Red Tabara mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, bagakomeza no kunyuruza bimwe mu bikoresho bya gisoda bikoherezwa muri izi nyeshyamba. Ubu tuvuga n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yakomeje kugenda hatwa ibibazo ndetse yerekwa ko ibyo yakoze ari amakosa akomeye cyane yo kohereza abasirikare b'igihugu cy'u Burundi mu ntambara, akaba ari naho bakomeje gutitirira, maze bongera kumwibutsa neza ko kuba yafashe umwanzuro wo kuba yaha amapeti abiciwe kuri ubu butaka mu minsi ishize bitaza gukuraho agahinda gakomeye cyane k'imiryango yabo ndetse n'igihombo igihugu kiba cyagize kuba igihugu cyakisanga mu ntambara nk'iyi ngiyi kitagizemo uruhari, ariko kubw'inyungu z'umuntu umwe cyangwa babiri bikaza kurangira urubyiruko ruri mu ngabo z'igihugu zihatikiriye. Ubu tuvugana rero bamwe bavugaga neza ko inama itaza gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi amahoro, ariko bisa naho bitararangira kuko bamubwiye neza ko hawa amasaha ari hejuru atari hejuru ya 24 kugira ngo aze kuba yatanze bimwe mu bisobanuro bw'ibyo yasabye, nyamara mu gihe ataza gutanga ubusobanuro bufatika uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ashobora kuza kwisanga ababo mu nzego za gisirikare ndetse n'inzego z'umutekano basa n'abarakaye takiri kumutinya nk'uko bisanzwe, bakomeje kugenda bamubwiza ukuri, bashobora kuza gufata imwe mu myanzuro ikomeye. Ibyahise bituma benshi bemeza neza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi asa naho yamaze gushyiraho ingamba ze z'ubwirinzi ku ngoro y'umukuru w'igihugu, ku nteko ishinga amategeko ndetse n'ahandi hose. Bisa nkaho umutekano wakajijwe, abaharindaga bikubye hafi kabiri. Benshi barakeka ko uyu mugabo ari kwikanga igisa nka kudeta. Ibi rero ntacyo byaza kumufasha cyane kuko bivugwa neza ko no mu nzego za gisirikare zose, hera ku basirikare bo mu kubarinda umukuru w'igihugu ugere ku barwanira ku butaka no mu kirere ndetse n'abandi bose, habarizwamo benshi batari kumva iyi filozofi y'umukuru w'igihugu cyabo, bakomeje kugenda bumvira bamwe mu bajenerali ku butaka bw'u Burundi bafite kuba bagerageza guhindura iyi filozofi yo kohereza abasirikare b'u Burundi mu mirwano ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu Burundi bukomeje kuba kabarore ndetse bugasebera kuri ubu butaka ku buryo bukomeye cyane. Bamwe baremeza neza ko ari bimwe mu bihe u Burundi bwabayemo bibi, ariko kandi biteye kugeza kuri ubu. Ibi byose biri kwegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, benshi bakomeje kumufata nkaho ari we waburijemo ibiganiro by'amahoro, akaba yarongeye gutuma umuriro waka, intambara zikaba zongeye kuba zifata urundi rwego. Uyu mugabo yananiwe kubahiriza amasezerano yasinyiye i Washington, aya benshi bavuga ko ari nagiye kumukoraho kuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga neza ko ibyo Tshisekedi yasinyiye yasaga n'ubatesha umwanya, yageze Kinshasa agashaka kubihindura ndetse kugeza na n'ubu nta na kimwe yigeze akora. Ubundi bikavugwa neza ko hari n'amasezerano yasinyiwe i Doha muri Qatar, ubu nayo akaba nta na kimwe kigeze cyubahirizwa, n'ibindi byinshi cyane bigaragaza ko uyu mugabo utetse igihugu cya leta ya Kongo akomeje kugenda yirengagiza ibijyanye n'ibiganiro by'amahoro, ahubwo akashyira mu bikorwa inama agirwa na Perezida w'u Burundi. Kugeza kuri ubu nawe watangiye kugenda atakambira 23 ku basirikare be yamaze kugenda icakira. Ibi ndabikubwira cyane nanone, ariko kandi ndakujyana za Masisi. Ahangaha Masisi hakomeje kubera ibitendo bikomeye cyane. Ingabo za leta ya Kongo zirimo ziraboroga zitabaza nyuma yo gutwikirwa ikigo cy'imyitozo ndetse icyafurikaga nk'ishuri rya gisirikare. Ubu ngubu hamaze kugerwaho indi nkuru ikomeye cyane iri guturuka Masisi. Ibi ndabigusobanurira cyane nkubwire uko byifashe muri iyi mirwano. Reka twinjire gutya, reka mpere kuri iyi nkuru ikomeye cyane iri gusobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibiri kuba kuri izi ngabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana bamwe mu basirikare babarizwa mu itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarenga 15-16 bamaze kwitaba Imana, ariko nanone benshi bari kwibaza ku cyatumye abasirikare bapfa uru rupfu rutunguranye. Bamwe batese igisirikare nk'iki ngiki
gikorera mu murwa mukuru Kinshasa nta bwirinzi bashobora kuba bafite ushobora guhangana na drones cyangwa se n'ikindi gishobora kubatungura. Abantu benshi bakomeje gukomfirima ko aba basirikare batunguwe mu buryo budasanzwe, ubundi ntabwo bishoboka cyangwa ngo bibe bisanzwe kuba drone yaza kurasa aba basirikare aho baherereye, ndetse bitewe n'aho kampu yabo iri n'abarinda umukuru w'igihugu n'umuryango we abasanzwe bitwa aba Republican Guard. Ubu tuvugana nibo bamaze guhura n'uruva gusenya. Aba basirikare amakuru aramenyesha ko batunguwe, ariko ibi si byo biri gutera inkeke, ahubwo wakoze ibi ngibi ni ukomeje guhigishwa uruhindu. Bamwe baraca amarenga bavuga neza ko ari M23 yaba yohereje iyi drone, dore ko yagaragaje neza ko ifite gahunda yo kwerekeza mu nkengero za Kinshasa, ariko nanone abandi bakerekana neza ko iki gisirikare cya M23 gishobora kuba nta ruhare cyabigizemo, nubwo benshi batari kubyemera uko. Ubu tuvugana biravugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo nabo ubwabo basa n'abamaze kugenda basubiranamo nyuma y'uko hamaze kugaragara igisirikare cya leta ya Kongo gicikamwe ibice bimeze nk'aho ari bibiri. Bamwe kugeza kuri ubu barashyigikira Perezida Tshisekedi, abandi bakavuga neza ko yakaba yava ku butegetsi ibyari kugerageza byo guhindura itegeko nshinga kugira ngo yongere kwemererwa kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ndetse na manda maze zose nta na kimwe yigeze azikoresha. Bamwe baravuga neza ko ibi ngibi bitari bikwiye cyane, ari nayo mpamvu bivuga ko bakomeje kugenda bamutega imitego, ndetse bakagenda bagerageza gukura mu nzira abo yafataga nk'inshuti magara aza akadasohoka za hafi yiwe. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda havugwa ikimeze nk'aho ari umwuka mubi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragaza neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo bari kukivugaho koko ari ukuri, cyamaze gucikamwe ibice, ariko nanone benshi bakibaza uko ibi ngibi bigera i Kinshasa mu barinda umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana M23 ntacyo irabivugaho ngo yemere ko ariyo yaba yakoze iki gitero, dore ko bamwe banavuga neza ko ariyo yakoranye n'abahafi bashaka kubirindura Tshisekedi. Ibi turakomeza kugenda tumenya uko biza kurangira, gusa kuri ubu ntabwo byoroshye, ahubwo Masisi rero hakomeje kubera ibitendo bikomeye cyane nyuma y'uko hatwikiwe ikigo gikomeye cyane, ndetse ikigo gifatwa nk'aho ari ishuri rya gisirikare neza. Nanone hongeye kumvikana ibiturika biremereye cyane mu mujyi wa Baraka, ndetse hano muri teritwari ya Fizi, aho bivugwa neza ko ingabo za Kongo zongeye gutungurwa mu buryo budasanzwe. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi igeze guhamagara General Sultan Makenga amubwira ko bakora ikimeze nka swap cyangwa se diru isa niyo guhererekanya imbohe z'intambara, ndetse uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yari yemeye kugira ibyo agereka birimo n'amafaranga kugira ngo igisirikare cy'u Burundi kibe cyabasha kubona abasirikare benshi imbohe z'intambara zafashwe na M23, ariko biza kurangira bidakunze. Ubu rero yongeye guhamagara kuri iyi nshuro, arasaba iki? Ibi turabifite cyane muri izi nkuru ndabikubwira uri buze kubisobanukirwa. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarundi bongeye gusumbirizwa mu bice bitandukanye kugeza ubwo perezida w'igihugu cyabo yatangiye gufata telefone agahamagara asa n'ugura inzira, asa n'usaba imbabazi, nyamara uyu mugabo yongeye kwisama yasandaye. Yes, nibyo koko ni ibisobanuro bikomeje kugenda bitangwa, ndetse ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi. Ubu tuvugana hari abasirikare benshi cyane bamaze gupromotingwa mu rwego rwa gisirikare, ni ukuvuga neza ko bongerewe amaranka cyangwa se amapeti, ariko icyatunguye benshi cyane ni uko perezida w'igihugu cy'u Burundi yafashe uyu mwanzuro, ndetse akawufata ari uko abasirikare be bamaze kwitaba Imana. Abasirikare bamaze kugwa minembwe na mikenke muri iki cyumweru gitambutse ni benshi cyane, ariko kandi harimo bamwe bafite amapeti by'umwihariko ya hafi ya senior officers, ndetse n'aba senior officers bagiye bagwa muri iyi mirwano muri iki cyumweru gishize, dore ko bahatikiriye ari benshi cyane. Uyu mugabo utegetse igihugu cy'u Burundi yigiriye inama ikomeye, benshi bavuga neza ko n'ubundi ntacyo biri bufashe aba bamaze kwitaba Imana. Aba basirikare bamaze kwitaba Imana
bose yabahaye icyubahiro ngo abafata nk'intwari nk'uko yabyitangarije we ubwe nyirizina. Avuga ko abasirikare yabafashe nk'intwari ndetse abongereraho amapeti, nubwo ibi yabikoze ariko hari na bamwe imirambo yabo itaragera ku butaka bw'u Burundi cyangwa se ngo babe bashyingurwa ahandi aho ariho hose. Iyi ni inama perezida w'igihugu cy'u Burundi yigiriye nyuma y'uko amaze kubona neza ko bari kumushyiraho igitutu cyo ko atita ku basirikare be ndetse ngo abaha agaciro ibyo bakeneye ndetse n'abaguye kuri ubu butaka ngo babe bashyingurwa mu cyubahiro. Ibi benshi bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yabikoze asa n'ukwiyerurutsa. Abarundi benshi cyane ntabwo bemeraga ko ingabo zabo zirimo ziragwa kuri ubutaka bwa Kongo ku rwego babibwirwaho. Ibi byabakanguye ndetse bavuga neza ko niba perezida w'igihugu none hari kwemera ko abasirikare be nawe bari gushirira muri ibi bice byo ku butaka bwa Kongo aho bari guhangana na M23 na twirwaneho, ari ibintu byamaze gufata urundi rwego. Abarundi bisa naho ibyo kubabwira ko wahaye amapeti abamaze kwitaba Imana ntacyo bibabwiye na gato. Bavuga ko wari ufite uburenganzira bwo kutabohereza muri iyi mirwano nyamara ubikora nkana kubw'inyungu zawe. Ibi rero nibyo bikomeje gutuma abarundi bakomeza kugenda uyu mugabo bamucaniraho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi butuvugana yabuza yacira n'ayamira, bisa nkaho ibintu biri kumubaho ari ibintu by'ibitangaza cyane nyuma yo kuzamura aba basirikare ndetse akivugira ko bagiye nk'intwari, nyamara bamwibukije neza ko hari abandi benshi cyane bafitwe na M23. Hari indi mirambo myinshi cyane ishyinguwe mu byobo bisi mva rusange, nyamara nta mva rusange zirimo ahubwo ni ibyobo byacukuwe byo gushyiramo iyi mirambo kugira ngo ireke kugenda ibangamira abaturage batuye kuri ubutaka bwaberagamo imirwano. Ibi byose bamwibukije, bamubwira neza ko ibyo ari gukora bisa no kwiyerurutsa, kandi bamwibutsa ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi bifuza atari uyu ukora ibijyanye no kuba yacuruza abasirikare b'igihugu. Ibi rero kubimubwira umukuru w'igihugu arimo arongera kwiyamamariza gutorwa mu matora ateganyijwe ku butaka bw'u Burundi mu gihe gito kiri imbere, bisa nkaho ari ukuza kumwereka neza ko batamwishimiye. Ubu tuvugana rero ingabo z'u Burundi zikomeje zo kugenda zigaragaza imbaraga ariko zitari nyinshi kuko zikomeje gutikirira kuri uru rugamba. Ibintu bisa naho byakomeje gutuma benshi cyane bibaza ku migambi y'iki gisirikare. Ubu tuvugana ariko ingabo z'u Burundi nazo zongeye kuba zimenya amakuru ko perezida w'igihugu cyabo nawe ari kubona ko ibintu byamaze kurenga ubwenge bwe. Ni mu gihe perezida General Evariste Ndayishimiye yongeye gufatwa telefone ye agashaka uko yavugana na General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga. Ubu tuvugana wamaze kuba avugana na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi wakibaza ngo arifuza iki? Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yongeye guhamagara asa naho arimo aratakamba yinginga cyane, arimo asa n'usaba M23 ko bagira ibiganiro bagirana akaba yahabwa imbohe z'intambara. Ni ukuvuga ko ari abasirikare b'u Burundi bafatiwe muri iyi mirwano mu bihe bitandukanye, ariko bivugwa neza ko M23 ishobora kuba yamaze kumutera utwatsi, mubwira neza ko uretse n'abafashwe ndetse agifatwa n'abandi. Ibintu bisa naho byagaragaje uyu mugabo w'igihugu cy'u Burundi utetse igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda abona neza ko nta yindi shuwa, yamaze kubibona neza kuri urugamba basa n'abarutsinzwe. Arimo aratakamba ngo arebe ko ingabo ze zafatiwe muri uru rugamba zaza kurekurwa. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye guhura n'uruva gusenya. Ni ukuvuga ntibari bonyine, bari kumwe n'ingabo z'abarundi. Ubu tuvugana imirambo ni myinshi, imbunda zikomeye cyane zirimo izo twirwaneho bano basore b'abanyamurenge bamaze guhimba izina ry'indyabarundi ko ariyo yabamaze ndetse yakomeje kugenda ibarimbagura cyane. Niyo yifashishijwe ndetse n'izindi ntwaro ziremereye cyane mu kwararika abasoda b'Uburundi igisirikare cya leta ya Kongo. Amapeti akomeye cyane bamwe abaturage bakunda kwita b'abanyenyeri, ni ukuvuga ni aba senior officers guhera ku ba second lieutenant, nabo bongeye kugwa muri iyi mirwano. Ubu tuvugana bisa naho Minembwe yongeye kunyerera nk'uko bagiye babikoresha. Abaturage batuye za Minembwe na Mikenke bavuga ko Minembwe hanyerera bitewe n'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bahazaga mu mirwano, abenshi batahavaga.
ubu tuvugana inkuru ya kababaro yamaze kugera i Bujumbura na Gitega, inkuru ya kababaro kandi yamaze kugera i Kinshasa ndetse n'ahandi. Tshisekedi yaba afite abasirikare bakomakomeye bose basa n'aho bamaze gucika intege bakimara kumva iyi nkuru. Uribaza ngo byagenze bite? ni operasiyo karabutaka, operasiyo kirimbuzi, operasiyo uruziramire, operasiyo idasanzwe y'igisirikare cya M23. ni operasiyo kandi yakozwe mu buryo benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 uburyo cyayikozemo ari uburyo budasanzwe, ku buryo bisa naho bizagora uwo ari we wese uzagerageza kongera gukora ubu buryo, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta y'u Burundi bamaze kwararikwa mu bice bya Irundu. Niho hamaze kugaragara imirambo irenga 62. Ibice bitandukanye byerekeza Puezero, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo imirambo yabo ntiyabashije kubarwa kuko ni myinshi, yivanze n'abazarendo bo bahatikiriye cyane. Ibi byose byabaye nyuma yo kugisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze kunoza umugambi n'ingabo z'abarundi, igitero gikomeye cyane bari bagiye gukorera Iminembwe, neza bivugwa neza ko cyari cyo kurimbura ndetse bagatsembatsemba, maze abatuye Minembwe bakaba amateka, n'izi ngabo zari kwirwanaho zikameneshwa tombe igahitiba. Ariko ntabwo byabakundiye cyane. Intare za Sarambwe zaje kwifatikanya n'amadu babasha guhagarika iki gitero, ariko kugihagarika ntibyari bihagije. Aba basore basa naho bari bafite umujinya udasanzwe, bakubita batabariye, bakubita babaga, bakubita bakuraho, ndetse basa naho batanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Ubu tuvugana imirambo irimo iragaragara ni myinshi, amaraso ni menshi hasi, ibintu birakomeye. Abasirikare b'abarundi basigaye basimbutse kuri uru rupfu cyangwa se kuri iki gitero babashije kwirukanka amasigamana, na n'ubu baracyatorongera mu baturage, aho abaturage nabo bari kubaha induru kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare bakagenda bikinga ku tundi twenda babonye kugira ngo babashe kuba babona agahenge. Ariko ibi ntabwo bihagije. Ni inkuru ikomeye cyane yaje kuvugwa ubwo wari uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi yaje kwicwa rugikubita, ibyaje gutuma communication ndetse n'abakamandazi bari kuri front line baza kubura oda cyangwa se ubaha amabwiriza mu kugerageza gukora ibyo bashaka, ndetse bisa nkaho nta communication. Niho byaje kuzambira abarundi abadede, mbega ngo baracucumwa. Niki kiri gutuma leta y'u Burundi, leta ya General Evariste Ndayishimiye ikomeza gutsimbarara, igakomeza kurunda abasirikare kuri ubutaka bw'u Burundi, mu gihe mu by'ukuri babona neza ko bisa naho byagoranye. Benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi ibyo kiri gucamo ubu ngubu bisa naho ari ibintu bitigeze bibaho. Umubare bari gutakaza ni mwinshi cyane, bitandukanye n'ikindi gihe. Ibi rero biraza kugenda bigaruka kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, Son Excellence, wamaze gusa naho yerekanwa nkaho ari umwe mu bantu bakomeje kugenda batikiriza izi ngabo kuri ubutaka, bitewe n'ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana amabaragisi atandukanye y'ingabo z'abarundi ku butaka bw'u Burundi, benshi bakiriye inkuru ariko bumva ko ari ibintu bidasanzwe. Bivugwa ko aba basirikare batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo mu buryo bwa discipline. Imyigaragambyo bari gukora si yo kujya mu muhanda cyangwa se ngo barase mu kirere, ahubwo benshi bavuga neza ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kumenya ukuri ko bacuruzwa kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi nawe ubu asa naho yicariye intebe ishyushye, kuko imipango ye yose yamaze gupfuba, dore ko yari yamaze kuzuza umugambi n'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa nazo ziri mu zaguye kuri uru rugamba, izo bise P5 bashaka guha igice cya Minembwe ngo bakazajya bagikoreramwo imyitozo bakakigiramwo ibirindiro, ariho bazaturuka bajya guhungabanya umutekano w'ibihugu bitandukanye harimo ngo n'u Rwanda, nubwo bisa naho bigoye. Igisirikare cya leta ya Kongo rero ni kimwe mu cyatakaje abasirikare benshi cyane muri ibi bice. Niho benshi bavuga neza ko ibi byo gutakaza ku ngabo z'u Burundi na Kongo byari bisanzwe, ariko abaturage bo ku butaka bw'igihugu cya Kongo batangiye kuvuga neza ko ingabo z'abarundi n'ubundi zashiriye hano. Ibisa naho batangiye kugenda babyishimira ndetse bazishima hejuru, aho bazibonye bakomeza kugenda bazishotora. Gusa i Bujumbura ho bisa naho bitoroshye. Perezida
perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuza gutanga ubusobanuro buhagije ku bijyanye n'aba basirikare b'igihugu yamaze kohera mu mirwano maze bakaba bakomeje kugenda bahashirira. Umutwe wa 23 wakomeje kugenda utsinda Tshisekedi mu buryo bwa politiki ndetse no mu buryo bwa diplomasi, ariko kugeza kuri ubu ngubu bisa nk'aho izi ntare za Sarambwe zamaze kwerekana neza ko amazi atakiri yayandi. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gikorerwaho maji zikomeye cyane kugeza ubwo ubu ngubu bamaze gutsindwa ku bijyanye n'urugamba, bamburwa ibice, ariko mu bijyanye na politiki na diplomasi bisa nk'aho ho batakaye cyane, kuko ubu tuvugana ibihugu bikomakomeye birimo Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu nk'Uburusiya byamaze kumenyekana neza ko ibi byose biri nyuma ya 23. Ibi kandi byashimangiwe inshuro irenze imwe ndetse inshuro zigera kuri 3 n'umuyobozi ukomeye cyane mu gihugu cy'Uburusiya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov, aho yavugaga neza ko abona leta yigenga ya 23 niba Tshisekedi yarakomeje kwinangira umutima wo kuba bahuza force ndetse bagahuza ibisirikare bakubaka igihugu cyabo. Ibi byakomeje kugenda bigarukwaho mu masezerano y'Doha, amasezerano yagiye abera mu bice bitandukanye, ariko abenshi bahuriza ku kijyanye n'imbarutso ikomeye cyane ari uko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu ngubu ibijyanye n'amasezerano ya Washington byose n'ibindi yagiye asa naho abisiribanga, bikaza kuba byamugizeho ingaruka zikomeye cyane zo kwisanga 23 yamaze kumufatana imyanzuro ndetse yahawe uburenganzira bukomeye cyane. Ubu tuvugana nicyo cyatumye inkundura ikomeye cyane yamaze no kuba inazinduka mu mujyi wa Uvira mu 23 ishaka gukuramo izi ngabo z'abarundi ndetse n'abasirikare ba Wazalendo, izi nyeshyamba za Wazalendo, aba bose bagakomeza kugenda birukanwa mu bice bivugwa ko 23 isanganywe yari yararekuye. Ubu hakaza kubaho ikimeze nko gutanga ripoti ya nyuma, maze abashinzwe imipaka ndetse no kubahiriza ubusugire bw'ibihugu ndetse bakaza kuba bashyiraho imipaka. Leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ni kimwe mu bihugu bishobora kuba bibaye ikindi gihugu cyo muri Afurika, bikiyongera ku bihugu bisanzwe muri Afurika, ndetse si ubwa mbere si ubwa kabiri ikitwa balkanization cyaba gikozwe bitewe n'impamvu z'umutekano. Sudani ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bitari no muri Afurika bigiye bifite Sudani y'Epfo ya ruguru, Korea y'Epfo ya ruguru ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, ariko hano ho ntabwo ikimwe kizitwa Kongo y'Epfo indi ya ruguru, ahubwo DRC Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakomeza yitwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze ibice 23 yafashe bya Kivu y'Epfo na Kivu ya ruguru maze byitwe Kivu Republic. Bamwe bati ibi 23 yagiye ibiharanira, ariko kugeza kuri ubu bishobora kuba byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana imyuka isa naho ari mibi hagati ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bisa nkaho imipango bari bafite yamaze kuba failed, kubera ko bari barapanze ko 23 bazajya bayiharabika bakavuga ko yica abaturage, ari nako bakomeza kubyikorera bo ubwabo, maze amahanga agakomeza gushyira igitutu gikomeye kuri 23 ikarekura n'ibindi bice, dore ko uburyo bwo kurwana bwo busa naho bwari bwabagoye cyane. Kuri ubu rero ibi ntabwo byagezweho kuko kuri kwaje kugaragara, ahubwo bimenyekana neza ko ingabo z'abarundi ari zimwe mu zagiye zigerageza gukora ibintu ariko bikaza kurangira bitagenze uko babipanze, bitewe nuko bakoranaga na Wazalendo. Ibyo bintu byagomba gukorwa n'ingabo z'abarundi no kugerageza kurwana na 23 bakayisubiza inyuma, ariko byaje kurangira nabo bisanze mu mujyi wo kwica ndetse no kurasa amabombe mu baturage. Kugeza kuri ubu ngubu benshi banemeza neza ko igihugu cy'u Burundi gishobora kuzabiryozwa isaha n'isaha. Abaturage bo mu Minembwe, Mikenke n'ahandi hatandukanye bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bababaye ndetse bakababazwa cyane n'ibyo ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zibakorera, nubwo nazo zikomeje kugenda zitikirira muri iyi mirwano. Imirwano yo irakomeje biturika umunsi ku munsi, biraturika nako benshi mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahunga urugamba. Ubu tuvugana bakomeje
kugenda humvikana induru ziri kuvuga mu bice bitandukanye, aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza urwego rw'imirwanire ruri hasi, bagatererana ingabo z'abarundi zikomeje gupfira mu bice bitandukanye. Kivu Republic rero benshi baravuga neza ko ari bwo buryo bwiza bwonyine bwari busigaye bwo kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo kibe cyabasha kuba cyabona ibice byacyo, maze na 23 ikabona ibice byayo, maze amahoro akajya yaboneka muri rusange.